कोरोनालाई जोक नलिनु होला हैन मैले पनि मलाई लाग्दैन होला नर्मली होला भन्ने सोचे थिएँ म त अब हस्पिटलमै हुन्थेँ अनि तर मास्क लाएर हिँड्नुलाई एकदम डबल मास्क लाएर हिँड्नुलाई अहिले अब एकजना घर परिवार लायो भने सबैलाई लाग्छ Geja result aye masih ga thal careful चाहिँ जुइमा होला ग्या मार्न टाइम जो ती पाउर चाहिँ बल्ला के मामला थौ सचेतन जुइमा का रोगला रोगे ख हलिन्यङ्क महामारी रूपे बोलना चुङ्गु कोरोना भाइरस कोभिड-19 नु भेरिएन्ट नेपालेन खने दशेली सरकार लकडाउन तगु छवाल मया ठुकल खटे नु भेरिएन्ट या कोरोना सोनिगले खने देव सोनिग दुने चुङ्गु आपला अस्पताल त जाना बिरामी त तयार तेठा मरे ठुकल सा गुली बिरामी त अकाले जान गुमे या माला चुङ्गु दुसा गुली छेनली थे मागु विडम्बना बोलना चुङ्गु जोजलपा सोक्मी भाजुमेजबिन नेपाल सरकार लकडाउन यागु छवान मया ठुको अवस्था दु थोझोले नेपाल सरकार या लिसे स्थानीय सरकार गुकथ सेवाग्राही त सेवा ब्याचंगु दुले थैगु विषयले स्थलगत रिपोर्टिङ यागु नि टिजिबी थाना मध्यपुर थिमी नगरपालिका स्थलगत रिपोर्टिङ या वचनगु जुल मध्यपुर थिमी नगरपालिका स्थानीय सेवाग्राही त गुकथ सेवा ब्याचंगु दु लिसे कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण व रोकथाम या नीति गुकथ भूमिका मिचौं दुले थैगु विषयले थौजिबी थाना स्थलगत रिपोर्टिङ या वयागु ख थुकी यात वाचाका मध्यपुर थिमी नगरपालिका कृषि विकास तालिम केन्द्र या भवने लोच कपी तर अवस्था सामान्य जुपी बिरामी तयगु नीति आइसोलेसन सेन्टर निर्माण यागुदु निषेध आज्ञा या इले मध्यपुर थिमी नगरपालिका स्थानीय सेवाग्राही त मजी मगागु सेवा सञ्चालन याना चुनुदुसा कोरोना भाइरस रोकथाम व नियन्त्रण यागु नीति सरकारी स्वास्थ्य मापदण्ड पुवंका आइसोलेसन सेन्टर निर्माण यागु ख अवधि चाहिँ निषेधाज्ञा अवधिलाई छौ रूपमा चाहिँ लकडाउन थिए जो लकडाउन जुले चाहिँ सेवाग्राही त्यसलाई कमे ज्याज हुन्छ मालपोत कार्यालय बन्द भूमिस्तार म्याम बन्द जुले चाहिँ नागरिकता चाहिँ बन्द जुले चाहिँ चिसा चाहिँ अब कि बिमा जुलाई एजुले चाहिँ नगरपालिकामा जुरे जो अत्यावश्यक सेवा त चाहिँ चिसा फुका वडा कार्यालय पाखे बिहाच्नु मजी मगाउ हेर तैले लगा थुकी छौ वाला स्वास्थ्य जुल आठो कोभिड चाहिँ उपचारिक सम्बन्धी सिफारिस यामा अघि चाहिँ अहिले सामान त ओरु डरियामा सिफारिस यामा हो भुक्तानी बिमा जुला छ नक्ले हो जुल अहिले मेरो चाहिँ फोर मैले चाहिँ फोरी व्यवस्थापन जा हो मजी मगाने लाउ जुला छ अहिले ल यो जुल अहिले चाहिँ झिसा चाहिँ इन्टरनेट सेवा त ठुकी चाहिँ नेटी सेवा त उपै चाहिँ मजी मगाउने झिसा लान्छौँ जुला छ ऊ सेवा चाहिँ आर्थिक कारोबारमा चाहिँ अनिवार्य छ जुले झिसा वो सेवा न रोकाइ मान्छे चाहिँ ज्या चाहिँ वो चाहिँ यान्छन् अठेज मध्यपुर थिमी नगरपालिका या मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ ठ्या ह्या राहत कार्यक्रम प्रभावकारी मजुगु खने दुगु व थुसी आपला सोनिगल पिना वया ज्यायाना चोपी मनु त थथगु गृह जिल्ला उने थुगुगु व अजन हि खाना हि ने मापी मनु त दुसा सम्बन्धित वडा सिफारिस थपिन्छ राहत बिगु थका थया दिल थुसी चाहिँ राहत चाहिँ वो अप समस्या चाहिँ जिस नियन्त्रण मामरो छारा छ वो हि खाना ज्याना ने मापी व थन चन्द थाकुइ पि मनु त लगभग चाहिँ प्यावन ढुङ्गु जुल अनि थन बाँकी डुबे सु दुसन जिस नगरपालिका वडा सम्पर्क इनाप्याले चाहिँ उगिसमा योको चाहिँ दबाब योको मनोट उही चाहिँ मुरु तर अर्जुल्ला छन् जिसा चाहिँ जियो जिम्मेवारी पूर्तिना चाहिँ कर्तेना सुन चाहिँ नयाँ मखाङका चाहिँ ते उहाँका ते मखुड्या चाहिँ जिसा उठाइछन् ऊ किसमा चाहिँ जिसा तयार नै हाल्छ स्थलगत रिपोर्टिङ यानागु छोले मेयर श्रेष्ठ कृषि विकास तालिम केन्द्र चुङ्गु अस्थायी आइसोलेसन सेन्टर निरीक्षण याका दिगु ख नेपाली छौ जग्गा नगरपालिका जिमा मध्यपुर नगरपालिका घुमिन चाहिँ थौए साधन स्रोत थौए चाहिँ तिबो खर्चना चाहिँ वो आइसोलेसन सञ्चालन यान्छौँ सुरु नै जिसा 70 बेडी चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ कृषि विकास बैंक चाहिँ तालिम केन्द्र बोर्डेख्या चाहिँ जिसा सञ्चालन यान्छौँ 70 बेडी अघि चाहिँ जिसा खाना जग्गा नके चाहिँ दिने चाहिँ छमेसिरे चाहिँ 475 रुपैयाँ टुइका
क्या अहिले मेरो फुक्क याबले चाहिँ लगभग 1000 रुपियाँ से नागे जी वो जुसाना चाहिँ जिसा फुक्क जिसा नगरपालिका खर्चना वो सुविधा ब्याजमा जुल जासा जिसा 8औं को चाहिँ वो एसडीयू रे हाई डिपेन्डेन्सी युनिट चाहिँ जिसा 14 बेड चाहिँ वो अक्सिजन युटिलिटी सप्लाई से त्यहाँ अक्सिजन बिओएना चाहिँ जिसा वो एसडीयू चाहिँ 14 बेड चलाइन जुन आफ्नो चाहिँ 16 गते निसी अघि चाहिँ फुल पुराए भरे ज्या चन्द्र लासा जिसा चाहिँ अहिले 9 बेड चाहिँ आइसियूले नै चाहिँ निगो पोर्टेबल भेन्टिलेटर अहिले मेरो चाहिँ नेगा चाहिँ भेन्टिलेटर तयार चाहिँ आइसियू बेडै जिसा सञ्चालन हुन्छ आइसियू सेवा सञ्चालन हुन्छ जुन लासा अहिले नगरपालिका यहाँ लगाइदिएन चाहिँ जिसा रेमडेसिभिर लगाइदियो वासयो फेक व्यवस्था न चाहिँ जिसा उपचार सुर्यान जुन रासा अहिले वो नक्लेमडे कोरिन नै यो चाहिँ जिसा वो आइडेन्टिफाई या पनि पतला हो पीसीआर टेस्ट आउँछ वो पीसीआर चाहिँ ल्याबै जिसा सञ्चालन हुन्छ सुरिनिसे ल्याब सञ्चालनले आटकला 25000 मैकले जिसाको पीसीआर चाहिँ ल्याब वो सेवा सुविधा बिर्न आइसोलेसन निरीक्षण झोले कोरोना संक्रमित बिरामी तेसा कोरोना पाखे सजग जुत इनाप्यासे थगु अनुभव कना दिल ए आज पिने जीवले चाहिँ मास्क तयार मलाई बालको थ सुरक्षा ना जी मारे मजो सानो पोस्ट अफिस बन मालिकले जेल ऑफिशियल जाए गुली पिंजी मारा मला गे जैसा रिजल्ट आए मसियो का थ केयरफुल चाहिँ जी मारा ग्या मार्न टाइम जो ती पाउर चाहिँ बल्ला के मामला थ सचेतन जुई मार्का ठो रोगला रोगे ख आठो स्वाद मर यो जोर जग धाइला चाहिँ नापन जोर अनि साथ तो मोटो छे स्वाद म चुर बास म छे कोरोनालाई जोक नलिनु होला हैन मैले पनि मलाई लाग्दैन होला नर्मली होला भन्ने सोचे थिएँ म त अब हस्पिटलमै हुन्थे अनि तर मास्क लाएर हिँड्नुलाई एकदम डबल मास्क लाएर हिँड्नुलाई अहिले अब एकजना घर परिवार लायो भने सबैलाई लाग्छ त्यही भएर आफ्नो डाक्टर आफै भन्नुपर्छ अहिले त्यसैले बी केयरफुल भन्न चाहन्छु म अहिले विद्यार्थी भएर अलिअलि पढाइ पनि गर्छु अहिले फोनमा अब केही इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेर्छु त्यतिकै अब अलिअलि वक गर्ने यताउति अनि हाल आइसोलेसन या व्यवस्थापन तुलसी भक्त तक्वया कजिसु याना चंगु ख अठाउन चाहिँ जिसा न्युगु ब्लक द न्युगु बिल्डिङ द छगु बिल्डिङ ठुके चाहिँ 16 वटा कोठा दु उखे चाहिँ 22 वटा कोठा दुगा अनि प्रत्येक कोठा चाहिँ गना चाहिँ सिंगल बेड दु गना चाहिँ डबल बेड दु गना चाहिँ पिंगु बेड दु न दुगा छिटा लगभग चाहिँ ठुन्युगु बिल्डिङ चाहिँ 69 जना यो क्यापेसिटी का वो हिसाबमा जिसा चलाइना चुंडो अहिले ठन सु संक्रमित मुन्ड ठन झायमाला रासा ठन चुने अवस्था सिरिजना ज्या ठन झायमाल रासा चाहिँ जिसा वडायो सम्बन्धित वडायो सिफारिस सहित ठन झालेके चाहिँ जिसा ठन 14 दिन ठन टेउ ठन चोटलले चाहिँ फुकम व्यवस्था नगरपालिका जिगा अनि सामान्य प्राथमिक त यो उपचार द याउ लागि ठन स्वास्थ्य कर्मी न ते जिसा उपचार यान चुंडो सुन पैसा वासन नेको कोपासा वासन नेको जोर हो यो डायरिया छुन जुसा चाहिँ जिसा वासन नेको इले ठन चुना चो जटिल अवस्था वाला रासा जिसा हस्पिटल नापा चाहिँ नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल नापा समन्वय हेर्न चाहिँ अनरी परेन चाहिँ यो अथे स्वास्थ्य कर्मी अम्बिका प्रजापति बिरामी तयत गुकथ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहना चुनागु थैगु बारे जानकारी ब्यादिल थाना जी जुन कोभिड बिरामी त वया छौँ खास चाहिँ थाना सामान्य बिरामी जो कोटा हल्का जगह ज्वरो को मफुकोटा जगह जुलो यो कोही मफुसाला हस्पिटल छ माला जी ऑक्सीजन व्यवस्था मरु जो कि ओके थाना जी अमु समस्या बुझे यहाँ हम वास हसा वो अनुसार जिसं गड्यान या छौ नि माला मकसद चाहिँ यहाँ जी त छु कम्प्लेन यासा वो अनुसार जिसं उपचार यो कोसिया चाहिँ जी थाना मुख्य लक्षण थियो ज्वरो या छौ यो कुरा ज्वरो खोकी यो जो हुँदा मेरो मामी स्यायो बान्टा जुयो हल्का फुल्का द हजुर सकमे बाजुमा जबे थौ जिपि स्थलगत रिपोर्टिङ याको छले मध्यपुर थिमी नगरपालिका वया चनको जुल मध्यपुर थिमी नगरपालिका कोरोना नियन्त्रण नीति गुकथा भूमिका मेटा चंगु दुले थैको विषयले थन नगरपालिका डेकुति आइसोलेसन सेन्टर वया आइसोलेसन या व्यवस्थापन लिसे कोरोना संक्रमित लिसे स्वास्थ्य कर्मी ते लिसे खलाना गुजुल थौ या स्थलगत रिपोर्टिङ छिगुन्द गथे ताल छुना सल्लाह सुझाव जसा जिमत पत्राचार लिसे जिमित स्वापत या दिफै थौ या जाजो थुले थौ या त बास सुबा